Myntri katanat ka koi ka kya ka jila uma wailat miki shla ha ka Henry utrik jilio ulapan long ka jingle jurip ya ka Ummulong CHC hadien bala pynbna ban kyntiew kyrdan no ya ka shaka integrated hospital ha ka bala antat baka jingmang pisa na kabenta kani kan kot syakal san pulai klur tingka. Ha kani ka jingle jurip lasan ran lang ya Myntri da medical officer in charge ka Ummulong CHC ha ka jingadon lang ki officer na ka health engineering wing ki wahe shnong bat ki wei. Habakren shikilat pthai kubor Myntri ula ong baka jingthmu jong kani ka jingle jurip kalong ban bishar bnya ya ki jinglong jingman jong kani ka jaka bat ban penlong ya ki jingakren na ka benta ban penkre ya ka detailed project report DPR knang ba onla ban stang no kloy ya ka jingkhot tender ulapan pauru ya ka jing ang nut ban yo ban stang no kham kloy ya ka jing tei knang bakan long ka jing mantoy ka bakraw na ka benta ki pai pa kathan kani ka hospital bala kyntiew kyrdan kan ai ka jing shakri ki babun ba kisnong ki bahap hapo thalas kan bat nam dong CNR de blong qua ulai he tu wo li pai ya ka thau nei ba wa nei ba sang thu ki san thau almost san thau de klur ka mu sang thu ka to building ko man ko he em ka mi ke area ko rap he then ni te down ni da pen ki bo yo new medical officer in charge he tu bat kam jo le da ong ai o yo ki lang wi ni ki chnong du rang hap he tu te yo lai inspect lang ni rang kat ka health engineering wing te ni da lai spot knang yo ready no ni ka DPR knang yo yo no khut ni ka tender ni ba ka jing kwa ki nga wo stang no as soon as possible ya ka ni de ta kwa le mu du yo sakat so man le ko pendep ya kat ye la kat was smart ni ba kwa ga inaugurate ni tau upgrade ga na ka CHC shaga integrated hospital dan ni naga 30 bedded to 50 bedded hospital the hejo ipor le ni lai chemuti ko to dang yo ka sanction ni benta ki manpower le hitai ni yo ka sanction ni benta wo nem tag specialist nem tag MO nem tag ki grade 4 happen the try building the side by side manda you da building the lai ko chmat te ti por yo sanction ni se ya ki ni ki tier gitar le no doubt kati ne ba ga existing CAC to existing the most of the may tu la uli te na lor ne tera kat upgrade ga 50 bedded te in the meantime the dau ya consult i ga department te nang yo check ki ding jing ta o to bo he tu as integrated hospital kwa yo nga me sa te kamu dah sedang ya ni project kwa ada pendep he por yo nga mo kamong kita ga cekmat music dan rai kwa ai mutuan ko wada sedang hai por yang hantam ini to man special project ko wa ni liang yung ar chimkhia ba to kani ko fund go 15 finance go mate 15 finance to kut ko the last time ko jing chimkhia wo ya coordinate to Delhi te de yo ini kani ko fund te ni dai daw raman special yi ko ta kwa hai le mo yo pendep smart pendep hai por mo kwa ga inaugurate ko wo sedang di to kwa ga inaugurate le mo yo sa hai por yo strategically la ni ka location yong ka CHC Ummulong te yo bi to ka ba ni ka CHC man center bha ni ba man center bha ko suk bha ko ka khampam ka connectivity te mot chwau lai gi bru chaga civilian long la ni chwau poi gi chaga MCH jwai te yo i to bi pass through di ka CHC Ummulong te nei te daw yo to location wise yang bago te sai win le cater go yi te area ko tharas ke area chi ke chwa kham jo le ga nam dom ko man la dapat yi ki data rap man yo rap lu mut ke hawro ki scheme la ne ga ki data la dapat yi mat guna ha ke ni te daw em kam ku pen klan ya kan ka either infrastructure la ni manpower ni te area chi ke ni te daw nang yo pen sting he ju por la ya ka civil long ya ka MCA juai de mot yo i wa to wa ka jing sumar ni kat wadang smart nang net you like to refer higher so ani te daga ta jing mut jing thu wa nang wa ta ga area wo cater ga Ummulong nang yo pen sting ya ka civil juai ka tam ai